Hello guys, this is Donoram Yaksu and welcome back to Nojotono from Kami YouTube channel. Ke phadi tina chongchi videos ta kya nele fina tinini video song asin ke joto YouTuber shon ba pandawo bari ke samchu mongnai ake chungjo ton ba pandawo bari ke important videos songnai kabun ba pandawo no jekem pho videos no ska nai chongrade bo videos no nayo nai miss kya asin ke no ba pandawo bari ke los mai mo to phai salo kabun ba pandawo chong losong ni no ni channel jo losong ni sleke no ni YouTube anin channel loss kerini nchuya hasinke tinbo videos na kama ke naidi full information no details by ke sayek nari nai pa ha strai ke kawru bai no screw ye sak nari nai abon ba pando se bo videos na amte mas tamo bo videos nam ni chongma online thani salmi saltam skanchi nam le chongma sen arfa india som increment ba pando ang yausla yamon ba pando no dai videos na me share kemeya bari ke khu information rio nele bari ke nang sok mo ke ungle ung tomo se arfo sali ni ta abun ba pando sorry guys harfo phadi tino chong nai le negrana tinila free time memo dio no no pa sirni chomon ba pando mainke chu YouTuber shole joto se nang khu le ni naw ang simo to asinke ang treno share ke ni naw nung ke ha simo to asinke nupa treno share ke ni naw abdike chung salai yaks ung asinke salai ke chung snula yang asinke phaine salotini biskangotini haba chung khangke kasu me yang kabun ba panda chung nangkhru laima nangu obviously chung always nangkhru lai tong kabudia tini anono kya bari ke no joton ba panda nangsu ye tumo information non ba panda bari ke samu jonai ke ung ye tumo information no tini bo video sa rinai ke phaide to chung sale negrana tini ni information ma tini ni topics ma inke tini ni topics ke bose je lai thanai 10 March 2021 YouTube team ro chuno ka notice remote tongo mane bro chuno khupor remote tongo naro check kena asike nu mai nei no pho nawa da already nai paye sipaye tunero kono tonan na arfa da bro ken naisla ya ko ke sia ko ke yung tunero ko tompio aketre ada da bro ro ke bo nai paye sipai fie pori fie tompi pho abuno kama ke mchi so mai ya ke bro majama rules tas nampi ma updates le hui pimoto ma kupor le hui pimoto abna bro pore yem jisu me yake uni tonero po tompi meyo abani ba pando tini jem jisu me yake uni tonero je sia ko ke uni tonero no clear ke keni ambo videos namse jem jisu me yake uni tonero no mchiri ni ye bo video mas namse ke phaide taw chong sale nerana main topics ke tawle discount le phaine sal jiole chong chini YouTube income kemon chia 24% tax US ron marine khai na ke bari loss le loss in arfono chung kriyo nei kroi chung aboni solution tongnai ma kheke chini kom chini tax ronai kom phimai mo tong ingat ma khiya asinge chin bo pando tre tax ronai bank ye tax ronai de nang phimai mo tong abo joto suro na no saye kharne details de ke tawo bo video so ingat to pula chung sale ne grana for example discount chon de body ke so na nung kawa talhani $1000 no YouTube che income kya YouTube channel $1000 income keke maungne je US yo income paimo only USA tre country ronole chungla sine kroi tawa angke ha India ne nga inga India nimsiole jotto sign videos je India ni bro chini ha ni bro nai mole aron chole maha tax sumri ni naya inga tre Japan Pakistan Bangladesh jetin jagan ko nongto tre country ni bro nai mole jo maha tax ni naya arfot mawo chungri ni nam inga je US ni bro je US e tongai bro chini videos non naye aro bro videos nai mon chini income phaimo aboro ni chio se chung 24% tax bro no marine inka bo 24% tax real ne ke break ye ake ma ke kele chung mari yang mai mo tung phi to abono ka sale phi nei ro inka bro notice bro samo tung ke ha tax pay information form US tax pay information form abono fill up kiye chung submit kero asike jomari ro asike chung 24% tax jone man imsiyo chung tawsa com tax no bai po chung yu mai moni naman tong phi meyo inka aboke breke ma khe nei nampi ma khe ya chung abono photo chung salek na leina arno to sayek na rina inke umsatar nimsiyo abo form no tax abo income tax pay form no chung fill up kiye submit kero nei nampi aburo no pa no laso sayek na ne no videos na nai tonde inke to jo main namunos kan sayek na negrana inke chon 24% tax yo nai nang nai discount chile US ro nai le CP ha tale cho aboni details no sale phi negrana mat ma break ke chung ri nang phi inke case ke thamno to ye brau chono sawo case ke ha ke ni ke tham
ke thama nimsio puila case number 1 no chung sale ne rana case number 1 ke maunai abro ke sao creator does not submit tax information mane abuni means ke je YouTube background tau ai ni ka YouTube channel sto angai ni YouTube channel sin ba pandawo ke ha jebro abo form fill up ke submit ke di mama form no abo US tax pay information form no chung fill up ke submit ke ru ya sin ke maunai chini tawa boro sawo creator does not submit tax information here je YouTube background abo tax information form no jomari ru ya sin ke maunai ga boro ke sawo final deduction is $240 because the withholding tax rate if you don't submit a form is up to 24% of total earnings. This means that until we have your completed tax info, we will need to deduct up to 24% of your total earnings worldwide, not just your US earning. Yes, how? Inka aboni kau theke bose apna tausrai shaka anono sanane kau bro bhai. Je YouTube background Zebra abo tax pay information form abono submit ke jomari de imono riya hasinke zebro konto je YouTube channel sone bro rosude je bagra rosule YouTube channel bagra abo form no submit ke riya hasinke ma unai 24% tax jo mari ne 24% tax ke time ka anono saw only US rono se mari ne only US thawya pura worldwide pura puthi bi manamo se 24% tax no ri na ni YouTube income ni jinyo no India chimpondi inke Pakistan chimpondi Bangladesh chimpondi no jethin jaga chimpondi jethin country jopono income ke there for pura puthi mano 24% tax pay no marine mami inke nung abo bro form fill up ke submit ke di mono ke yamoni bok pandawa no YouTube team ro ne kaula yamoni bok pandawa tax pay jongma ke na inke bokam ha case number 1 okay case number 1 ro kakem chikha ya ma sakyo inge phaji to ke case number 2 chungai le phine grana case number 2 ke creator submits tax info and claims TT benefits inge cho YouTube bagra ro jabo bro khedimo tax khedimo form no submit phone khefi ha submit kheye jo travis ko benefits me man ba pandawa jo TT claim demand khemo to asike rono request khemo to asike chini ma jorale chini benefits tompi taw chabal phone nai le grana inge tawang ke ha YouTube background ha inke jebro khedi modi anke ha form fill up ko khepe ha submit ko khepe ha inke joto so ani complete khepe mon yago ke chinik ma benefits to taw chung sale ne rana inke aroge sawo final tax deduction is $15 this is because India and the US have a tax treaty relationship that reduces the tax rate to 15% of earnings from viewers in the US yes how inke aboni kau theke bose je YouTube background je India wo tonai ro only bolke India wo tonai ro ba pandau se India wo tonai je YouTube background je creators ro bro abo form no submit kero asinke maune only 15% tax US ro lane 15% tax 24% tax rione man nimsio 15% tax uri de nang kana dichini 10% chini kom mane 10% chung ri na ya ba ya yok tonai inke chinba om sa ka chung ye nai me 24% tax onke asu komya chung ye nai 24% tax ma asike bang ma je inke 24% ni 10% kom pho chinba pando ta sa benefits to inke bo 15% tax ke break mai nai nung form submit ke payment yo go si nung form submit ke payment yo go form submit ke pay TT claims benefits ba pando no demand ke mo ta asike se bono mai nai inke 15% kawa for example $100 no talhane juga $100 no income kya Indian in chopo tre country chopo no jetting country chopo income ni so kha YouTube woni ni YouTube earning mo inka bro nimsia US ni bro po nai fi ha US ni kawa $100 US ni bro nai mon chingo ni earnings $100 so pe na income inke $100 nimsia bro 15% US ni in time lane bro US ni je earning pai ma bro nimsia 15% tang yelane nung abo form no submit kepe money yago hasinke mami hasinke man boy bro 15% cho India ro ke la fi inke India by US ke tax treaty relationship to mon ba pando mane tax pay ketingo je krung lai mo to mon ba pando palung mon ba pando bro India ro ke
tausa kom bayo yo ne make bro chuno chance mo tong carbon ba pano India ro ba pano 15% tax mo bayo nai only US chio earning paimo okay bokem ha case number 2 okay case number 3 let ma safi jong abuna photo ne ni finir na case number 3 okay creators submit tax information but is not eligible for a tax treaty okay boni kauteget manke je youtuber ro bro khedi mo mote bro khedi mo de no kaula fie abo form submit khepai fie bro form no fill up kheye submit phone khepia submit khepai mo ni yago wo mane masu suikromo do hanu masu mistake khemo do abon ni bok pandawo kheye bro accept khya ya tha abo form no abo de yong khe chini maung ung phi mai nei maung nei tong phi amna pho to jong sade noirana creator submit tax information but is not eligible for a treaty for a tax treaty inket ma jong form submit khepai ya chini form accept khya ya tha YouTube team ro abo de inket chini majama loss mai mo tong to chabon nai grana inga boro ke sawo final tax deduction is $30. This is because the tax rate without the tax treaty is 30% of earnings from viewers in the US. Inke chong moha chini form ro submit khero yang ha form submit khya ha singe totally 24% to marne pura potin di mana onu jetin jo income khedi 24% marne inke but boro case number 2 ke sapya creator ro form fill up ke submit kha arfo browni mohasu mistake ni bo pandawo browni form accept kha yon ha abong khet maune je US yo chong income khemo abron nimsiyo 30% chong browno tax marine pura putin biman nalong ya only 30% tax US rolane by chance ni form bro accept khe yang tha singe ni mas mistake man ba pando bro accept khe yang tha singe no 30% US rono tax marine pura putin biman naleri ni na ya India Pakistan jotto su naleri na ya only US rono marine inke boke case number 3 inke rao kama kem sikna ya asa kiyo case number 1 2 3 jotto su nona sa be na narko nona te wa repeat ke sak na clear ke ta wa nona sak na case number 1 ke sawo je creator rao je youtuber rao jabo tax pay information form na submit ke ya sike jomari ru ya sike 24% pura putin biman ho mari nai mo jethin jopo income khedi Indian jio ponto Pakistan jio ponto jethin country jio ponto income khedi pura worldwide pura putin biman 24% tax no marne US rono okay case number 2 ke maha je YouTube bagra ro abo form no submit kheye TT tax treaty bo panda demands ke mo ta sike maune India ro ke only 15% tax mo ba unai US ro inke tre country ji income family ri na ya only US ro 15% tax la nai abone tre ya go to mo tre bara to mo le joto su je ni earning abonu pa hamai pe ne arfa 15% tax le US ji income pa sike US ro la nai inke boke case number 3 ha je YouTube bagra ro abo form no fill up khye submit khe ha arfa no bro ni masu mistake ni ba pandawo bro ni form accept kha ya tha sinke baunai US je income paima bron chio $30 bro tax lane inge boke case number 3 sam inge last okay nasam these things will not be affect creators in the United States but will affect the rest of the world. YouTube needs updated tax into by the end of May, otherwise a default 24% cut will be made, which obviously will be detrimental to many who really on the platform to make a living. Last week masaha Boma rules le US on bo pandole nang ya nai arfano tre country to ne ro bo pandole bo use bo rules na chong apply ma khnai ake bo tax na chung mala nai ye sawo inke bo tax information pay bo tax information form na submit khade ma ke end of May mane May tani last 31 May 2021 nimsiyo naro bo tax pay information form na fill up kiye submit kero ni nai abong asike time je no sabe phaimo abo benefits no mai nai ar yakhe naro pura 24% pura worldwide on naro mari nai puthi bima namoni income jetin che bo phaito 24% tax naro mari nai discount che nai
kabon ba pandan ro dai free doye bo videos na payment yo gon ro dai free doye abo text pe information form ne fill up ke ni chongdi aken ro to fa abo notice no ya kong ye to asinke bro khu pori no na ya kong ye to asinke naron no ni jan chena so khula we nai di puila wa notice no no ne je bro mana notice unya ke bo naron no ni Google AdSense account no khula we nai di Google AdSense account no naro abo notice na ye nu mai nai inke je bole YouTube je income ke tonai phone to tawo la singe je income khawa pho khia kho ke yong tonai ro phone to joton ba pando chen nawo joton ba pando means je Google AdSense account already khulo pa ye tonai ro ba pando specially nawo no income ke to khia to nin thio tawo la singe ra khawa pho so phai to abo kunu meters ya abo mohameters ya ar phone no ni Google AdSense account khulo pa ye tonai to asike no abno complete kher na nai 31 May 2021 nim singo last date taw ha no repeat ke sap nai 31 May 2021 boron nim singo abo form na submit kher ya singke bis ka no ni bapando bar ke loss nai 24% worldwide tax no mari nai abon bapando guys no kama ke nai chomye tax pay information form fill up ke submit kher ni chongdi aka abo tax pay information form la ke fill up ke nai buktiyo thangye chung submit ke nai abono tuye pa no bis kama videos namya dai free tuye no share ke nai a videos pan no mai sone dai free doye dinyo ke bo information no nai nai ba pan ba videos le baso jarao na chung salai nai ketre next video hasike tax pay information form le chung reki submit ke nai aboni ba pan no na videos namya share ke nai practically live no na phnu nai no ni bis kama aro trick ha next video jabo videos na khatu nai to hasike no comments ke sadi bo videos ni tolawa ake bo videos je tawa no samo boron imsinyo pom narom chiso ya ke yong to hasike no videos na to tolawa comments ke di comments to ke sadi bukti maste bon rom chia ake no daw so ni to hasike anga na clear ke ni chomnai ke guys tini ni videos le baso no bo videos no chai hasike number panda helpful hasike videos na like ni tapodi ke number panda su cost ke yang bo videos na mi share ke mun ba panda channel so subscribe ke tapodi inke ano support ke play tonde abon ke tre discount no na samu nang mo information bai ake nang mo videos ro discount to bi no share ke play tonde ke guys tinile boro na chong ka tho grana discount ma le fina te ka videos